Bon artiste. Yes. Okay. Jambo mbele Sana. Mimi unaweza kujipresent mbele bantu bakufahamu. Haiko vya kujipresenter, mimi ndio garçon national, batu yote wananijua tu. Okay. Tulikuwa tunatafuta tu selon moi ba artiste. Oui, artiste hivi kwa. Ni conseil gani utapatia ba marié bale bana salamu? Mando, ni conseil gani? Ifo kujuliza kwanza bale babwana, bale bantu wako ndio abana salama. Ni nini njoo natuma habako salama? Bon, pale bantu beko na kombana, kila siku bena pikana, mishu uteba conseil nini? Njoo akwa tu salama mumando. Eske bako na pika kama bibi anakuzoea, hapendi kukuelewa, upike. Sasa kama unamuua ile sio unampika, kama unamuua leta shata kufunga. Banakwambia fimbo abapige ku kichwa. Fimbo wanapiga matako. Kama tunangarabia image, mkubwa Emery anaanza kupika ni kukichwa. Mkubwa Emery alikuwa na rezo zake. Jani alikuwa anapiga kukichwa, peut-être anipenda. Soit alioa bibi mweiko kiana sana. Mwenyewe anakia jikuta bibi ni ndumba mwele marki ya buyana yake, anaona sana anaweza kumaliza na kila mwanaume. Ndio akasema no, kumbe hii buyana njoo natuma iko na fone mupike sura hivi. Ivimbe, ikisha vimba, kuna atampenda tena, mwache na masikatrice. Pika hai baba, pika hai sana. Mtu haiko wako ni waleta. Sasa wewe ni conseil kani leo unaleta pale njoo ya kusema bale bengine na pikana sasa mkubwa Emery njoo bakwe salama ifo kufanya nini? Bon, unajua kuko bitu bingine wanaanza tu wako napikana. Swati inaweza kwa sio pepo, itakuwa ni hali ya wivu, inaweza kuwa hali ya tamaa na vingine. Sasa kama bako napigana ifo kujua nini njoo inatuma bako banapigana. Ni nini en fait? Swati bwana njoo mubaya, swati bibi njoo mubaya. Sasa shetu tunatafuta conseil ile utebapachia parce que wewe uko en tant que artiste mzima, hein? Garçon national. Conseil ya mzuri tule tutaweza kubapachia bale batu bale. Ni conseil aje. Mimi naweza kubambia tu